Kaseng HYC Nong Trai Circle Kalarai Ban Kershani ki Jingdawa jong Joint Action Committee JAC jong ki Arpway Tali Kishnong ki Bahab ki Lai Tali Kishnong ki polling station ki Bakentup ya ka Mausmai Langdong Dai Bat Mise. Ya kini karai lapan banadu samla Olning Sokmat President bat usamla Blasterland Sokmat Secretary ringkat ka Jingkershan ki rekod kini ke circle. Yakini ki Arpo Waitali Kishnong lapengat bat pensno Shamau Shinrut MDC constituency da ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ka JAC jong ki Arpo Waitali Kishnong kala dep ban ai ka dorkhas ka KHEDC ban kerpat ban penek pensai kini Kishnong Hamau Shinrut MDC constituency ka bajingai tang kumba hapo Arpo kilometer. Ban penkendra ki Sharambrai constituency ka bajingai umduna prapo kilometer. Kini Kishnong ki Kamjan Ru Shamau Shinrut Sin Adi Block Kilaong. Dan kalian yungi kum ka HYC Nong Trai Circle. Ni wan hungne ban ai ya gini Krishan. Ya ka Joint Action Committee jong ke likely ki politician kata jong ka Mausmai Langdai but ka misai politician ki bahab ki arpoitly ki nong Kishnong. Ya ke bang maki kilawan bu ya ke dorkhas hapo ka Khasil Autonomous District Council Mashilong tengi kum kaseng ni ai ke Krishan ban panhap ya ki shapo ka Mau Shinrut constituency namar balada panhap ya ki shapo ka Mau shapo karamrai kalau bo je sisa kajinya yaki lalu penhap apa majrut kajinjingai kalau makumba 8 kilometer tam lalu penhap cepo ke ramrai kalau kumba daki spa 1 kilometer kawai kajinya habidai bakal tis looking dan lenti kawai direct cepo ramrai habiyai langban dari yang do napok nong stone ban nong stone kan lek cepo ramrai habiyai daki spa 1 kilometer dan nangta pada habidai bat mau ke blok ro kini kino sisnong ki bahab hangne ki jinokam baro hapo ke Mau Shinrut blok tay ka konsensi pat shawai ka boje yaki niyo i bakat kum ke Jindawa yongki kala sngaudai bat panhap yaki shapo ke Mau Shinrut constituency dan kalian yongi kum ke sengro ngibu ya kerpat ya ke selection committee jong ka Khasil Autonomous District Council Mashilong ba masngau ba ban phai khmat lem ya kini ki likely ki polling station ba maki kin hapo ka Mau Shinrut constituency tekerman bana kaliang jong ka selection committee maki kin sngau but makin sengap ya ke Jingkerpat na kini ki likely ki polling station namar ba ke Jingkerpat maka jong kiro naga mau kasuk ke sign jong kino shishnong jong paiba ini hapo ke area bansuk bansai kijunukam highway bat mau ke bansawan tengikum ke sengro ngimpo biang ke Jingkerpat sai sin ya ka selection committee basngau bah yakini ki likely ki position ban pha shapo ban mapengat yaki shapo ka Mau Shinrut constituency maknang ba makiru kin khamsok habedai bat kijunukam hadin habot